Kasanjuk kiseng rang ba Catholic zone khatway hagas ngi utrai baladep ka khan rio tarik kala pinkod ya ga je kendu ba arsngi kane ga je kendu lang ka ba henrio jong ki rang ba lapin long hapo Sacred Heart Parish Norman Song halor ka phang nganget kutrai tu pen klan ya ga jing tlon jinge jonga ka bla sot na ka gospel Marcos lenong ba khandai de khot ba arpusaw hagane ga sngi la don lang ru da MLA ka penthor khra uba Alexander Laluhek UMDC ka malki lain khra uba Afantin Lagadong, Father Pascal Lingdo, ubadei spiritual director ka zone, bat ki rangba jong ki santili ki parish ki baha hapo jong ka zone. Haga ni kasngi lawan ban a jingkren ru na ka tanat pulit haga bayadei bat ka jing di drugs bat kumju ka kiat. Tambah imat baki rang baji kila jerem pelat belek football di naga-naga ka ki habia tak upnem suhai ngasem di rem lele kam day ka number of people or participants rei ka spirit ka mansim jong kinang simenta ka bang community namaru jisuru kham jit aku sambut ke apostol di takat arut dan ni sabu prah uklam le kumta ukwa iban ai ya ka ban ai ya kata ka jing penplu ding ke pangila penplu ingin syarak mo jisu ong na gospel kum Yohanes nang bapra korkat ar pilong ka jing syai jung aperte ngalong ka jing syai aperte syau jisu long jaba bodinga unum yo ya unya unum ya dum unyo e ging sha jung tiem tinga try ging thange gini gi ya kini ki lights ya kini ki syarak ro tu ini bagi long ki briu jo ging sha bat maphi ki beran ni pinong kita ki syarak pinong kita sakhi ya kesetan ba jong baro hoi ngana sokmen baro kini laiski abala dep ya kini ka tridum hoi ngasngeu kamtan hakasngi pale labun bha kiran ba ilawan iman along kampalat benikani di wala kata haru ublei unang penbut syu la syai kasngi kamtan kabade kasngi kapa ini pedan burong bi ublei hagijimuan artajo archbishop bat kumju kejimuan bun kiran ba tu ublei berkugur do ya pikiran ba iye ngi don kam sya paya laka de ha yeng ka sem kujungi laka de ha palang kujungi laka de ha imlang ka salang kujungi na marba ngi don kam ya kata ka main rangba kedon mo masyai pada norgan nodren la tho ye ka kot ka main rangba ya ka tu ka kot insya de ban reprint biang ba ngien so tu syai ka de ti jong urang ba ku balong presiden juga nama somel met hak jingkren masuk tenat ba urang ba ngiap ai ka definition ke babiang dia kata ba da support ba kan identity jong urang ba kan long sisya ku tahu urang kadar bon apa yang ipat akan dikecup ke pemerintah iba ki rangba jumi kim dia mi than bensim ya ga bentang kum ki rangba ha ga balang banyan nujor bat ki long kumi tebe se yang apa klam ma teb lengi shup i na jangai ni shupet ni iba khamsit hem ki long kumi khambun ki khami ki long kumi ki long ba ki khamduna nomor bun nangi ki rangba ki baju duai syuan bangja juta penting ki baju duai syuan tia kita tak penting ki dibawa so sarong kan ba ngade Katolik henry kimi ba tek
si Good Friday. Tangan Good Friday ni iba kini kira bak krui kia mi kia let akleti lekna. Hekbebe bentar mi isu pat. Baru sisnam kini iba kini tangan si Good Friday. Kai gadau mamdem. Desi gadai kajing cai tu. Desi gadai kajing bam. Yo kajing selok. Berasusi bani ihi sabah. Bon ki bangilap mengaruh. Wat ki paralok parajor ki ba ngayadon ngaji aware kapor sapor banle ki mas ki kham instinct lei haga single Friday pat badai ta hasni sasa na Yesu Esku abang tak dia bangi kum kirang ba bangi di benong ki assets hagi jing menjongi di benong ki liabilities ya aku beru disebut kong Samuel Oakland iba penong Fantin Joseph Lakadong bo belum rucip agezo wana dengan Singapore kemudian jibut berbela air yang jikret besar tengah esku ada kan mau ni yang kira mbak ini ge lebih mi dengan dia lembut mentah dia kalau nak poru dia kuat juga tak boleh kerja keli bimbing keli dia huam ai jadi uai mana tetapi keli kata kerja keli bah huam ai ngai dia uai mana dah kebenda kat yang belang salah dah kebenda kat yang kesem dah kebenda ke balang dah kebenda ke society di jongi tetapi keli kata kerja keli sejubah biru ya dana dia jubah dan benar-benar ai kata jubah bipi dan tapi orang bahuam ai kata kerja keli babi keli ke ansar kata kerja jopi tetapi mi dan ni video abut video kata kerja keli video ni kata kerja jubah tinggal orang yang piba ni di belong di assets hagi jengi menjongi bermanan sini di belong ni belong kita ki liabilities dan lagi mi dan dia tak ada belong kiduksa pun do bagi ni yang kerja menjongi man lagi sini dan dengan kita kata duksa ko bha bagi pedi giwe kamdan ju metoy e ko mandan dengan lempung begini ala bangin benom men ya pasyalan yang ni kam jongi kam juga balang jongi kam jongi ke bangi ni tray tinggi di we dan tak ada orang ipi dan dengan di belong ki ramba ki badon ki jingkit kli la ke jong ke jingem ki di ramba balong duksa ko bha ki we pat ki lo ki ramba ki badon ga jingkit kli om dei tang ko ka balang ini belum ramba badon jingkit kli ha ke yeng gesem ha ke kur ke kijat jongiru kum kunyi ku idon dai kita ke jingkit kli ke jongi kum kupa ke yeng gesem idon dai jingkit kli ke jongi ladang idon kita ke jingkit kli ke yeng gesem ke jongi kalau ke yeng ke organize kum balong ke yeng jong mo ku piong pi Joseph ke Mary mo ka Jesu ke yang kesem ke bawah, tikum do belong ke yang kesem ke bawah, idon kam belong ke yang ke bawah, ni bani belong ke organize family lagi yang kesem menjongi. Jesu, Jesu, Jesu Lord, Jesu, Jesu, Jesu Lord, Jesu Lord, jangan drugs ni, kumno ka kaya bani ka drugs, hagani ka jalna jumi, hagani ka district jumi, but khamtam hagani ka zone kaba, dan gani ka hagani ka zone jom piro, kade ka boy ni ka zone bolong kaba syakta apa ka drugs, abang ikran cuma ka drugs khamtam menagis, yemla khamda, hai, syakte ki jalna bulan syah, minyi, di Manipur, Mizoram, kini ki jalna ki belak. Pas English yang lawan orang pakai drugs keserangan teh. Nado kita nice pak drugs kami kita kawalan tengah. Jadi diberi kesan pada abuse drugs dan hidup sedang di bawah dan sekolah pasal sedang. Jadi nado tak bikin dokumen yang organik Imperial Gazette 1904. Yang bah kejing abuse drugs ponotis kalau ada nado baru kita nice pak. Ya, kita kendai sebab kalau bunuh begini kita drugs, kita opium, ganja, diberi drugs. Apa tu paling? Kesenggiti rice beer bajut. Apa paling? Sangkan kahang kita nak cindi rice beer. Teka chef
kita promote ya kan license alkohol. Kini di local spot nampak ke Nagaland, Manipuri, kisah Banship, Shiki, opium and cannabis. They kata kecing kini drugs kata ini ada kepot. They have po northeast drugs bah kata atam hangi mentah uri heroin. Nathai bon lebih aktif sama heroin. Heroin de dapat bom ide ulang self excel tang dia orang orange. Berat bom dan yang tang kecing kata kalau deadly namanya seperti orang. Dan nipai alcohol addiction, kaya drug addiction even more dangerous. But kau ibarat addiction, kaba niu i dalam hidup semua, niu consume, hakamet dengan consume di kemana. But bukan ingin patlah periang, bagataru kedeka addiction. But kau ini kedeka addiction kedai mobile phones. Tapi kibun lagi addiction sebentar. Padahal ni kau ingin jual yang arti addiction. Kadang-kadang drug addiction, but alcohol addiction. Larang batai kenyak ni malah arti walang ini nak juga batch. Ni joint service ada kupor ahjar kanar. Har kupor drugs ladon, kian kaladon. But kau kalau ni. Har kupor kampat dah jol kampat kerni makan adu kan ini mentap. Bagi kupor ni ada kiam drugs, ada kerni drugs kan. Kita nak kadu kat ni television untuk social awareness ni. Hari ni orang madam sedang Happy Valley mau boleh kesakut tangan tu. Dia lagi pepat mentah, lagi pet mentah, kemakalong mentah. Kemudian kawin kasih social balak penumpah hasilong jumi. Kemudian long drugs. Kemudian kawin kasih. But kabakam konsumsi yang ibarat penumpah, ini drugs masih dapat bor wajib kapsa wajib nongkrong. Kemudian kau bagi apa seluruh penumpah, drugs ni, kemudian ke problem kabakata tangga kan rehasi ini. It is a worldwide problem. Katkum kadeta United Nations juga World Health Organization kita hadu asma million kibrio proponent kami drugs. Cispa ambil puan million proponent kami cannabis. Bermakna million di kibrio proponent kami ya cocaine. Jadi jingkli bami mentah kalau mengitir bau drugs sebenarnya. Tapi balik bagi proponent kami. Beringat baik kalau berani kisni kalau age lebih karta yang kami drugs kalau nangiar dan ini kau ngedi di arpau kalau ayah sekhatra pendapat mentah khatlai katsan keladon kita kadis kebemun drugs uladon hadu artis sekolah pergi college ini